Tugacokia Gathoni gukorwo tukinyitanira nawe miaraho ya umuthi thiini wa mohoro maitu ma miaraho mohoro gitau na ni mwihoko witu wi gutindia thayo nie ngikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya ciiko etagwo Nyambura wa Musha tukumenyithie maria marathie na mbere na gukunuka thiini wa ituri tiganite cia bururi uyu. Minister wa githomo Professor George Magoha ni arugurite ikereka ria keri ria mutaratara wa elimu scholarship kuri arutwo 9,000 magunikite mwaka uyu. Makiria ya arutwo 40,000 nio maraikitie ihoya. Magoha agithingata bunge na thirikari cia county kuhuthira kigina kiria magayagirwo guteithiriria makiri ma arutwo angi aria matari na uhoti. Ihinda-ini riu akiranira kunyihio kwa marihi ma thukuru na ciringi 8,500 thukuru cia gikiro kia national na ciringi 5,500 thukuru-ini icio ingi. I want to confirm that all the 9,000 students you see here are most deserving, and that there is another layer, or maybe another 9,000 or so, but we should not worry about them. We have the CDF, the national government CDF, where politicians should not give and dish these scholarships according to their cronies. I would want to persuade them to ensure that they go where the rubber meets the road. Because if you give a scholarship to a child whose parents can afford, you have wasted that money. And the money is not yours, it belongs to the government. So give it to the government child that requires it. We also have county governments who should also emulate Dr. James Mwangi as they look at how they award the scholarships. One may argue that do we consolidate all scholarships under one government management? My most humble opinion is that we are not ready for that now. We must not interfere with what Dr. James Mwangi is doing. And finally, I'm going to urge the various organizations like the KCB Foundation, through my brother and friend Oigara, I'm going to persuade him. Last year he gave us 50 scholarships. But I'm going to persuade him to give us either 200 or at the very worst another 100. And we shall look at some of the students who did not acquire scholarships here, who have already been processed, so that they benefit from them. And we agreed, having consulted His Excellency the President, and he concurred, and he said we should prorate downwards, because the term is going to be 9 weeks less. That is for the boarding schools. And the money, the government pays for everything except the food that the child is eating and the boarding. So if you are not boarding for 9 weeks, then there is a saving. And if you are going to eat back in your house for the 9 weeks, you don't have to pay at school. So we came to a generous midpoint where we say, for national schools you pay 8,500 shillings less. And for all the other schools, you pay 5,500 shillings less. Tugithina mbere thirikari ya county ya Kirinyaga ni ruguritie waki wa mabarabara tauni-ini ya Kianyaga o ndumwe na guthondekwo kwa mitaro ya mai tauni-ini no. Kuringana na Governor Ann Mobi wa iguru, barabara ya kilomita 4.6 no igukorwo igithondekwo niguo gutigirira mihango ya ukui-ini ya gacira. Wainaina wa Kiarie niwe wina ndeto ino makiria. Hĩndĩ ya kũrugũria mĩhang'o ya waki wa barabara tauni-inĩ ya Kianyaga kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mĩhang'o ĩrĩa ĩratongoragio nĩ Gavana Ann wa iguru, muoroto arĩ gũtigĩrĩra tauni ĩno nĩ yagacĩra. Kũringana na Gavana wa iguru, barabara ya kilomita 4.6 nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthondekwo. Tũgũkĩte kũrora progress ya bara ĩno, nĩ bara ĩmwe ya iria tũboete ũteithio wa tamaking kuma national government, na nitubetwo ta kilomita 15, kwina imwe na kuria mwena wa Kirugwea, kwina Kutus town, na riu kwina na guku Kianyaga.
Oho tabarĩra ya gũthondekwo kwa mĩtaro ya maĩ no ũrathiĩ na mbere ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari ya kaunti ũnyitanĩri-inĩ na thirikari nene. No na mwena ũrĩa ũngĩ wa Kenyaga tũgũkorwo na tamaki ya kilomita ta 4 no nĩtũrathiĩ na mbere tũkĩ onaga ũrĩa tũngĩtethereria andu maitũ na nĩgu tuona mbeca cingĩ kana tuona ũteithio ũngĩ tũgũtwara mwena ũngĩ Kenyaga ĩgũkorwo taũni iria cingĩ. Kũrugũrio gwa tabarĩra ici nĩguo gũtigĩrĩra gĩkĩro gĩa taũni ĩno nĩkĩambatĩra kuona atĩ ĩrĩ na ũingĩ wa andũ. Na to Kienyaga tu, amu tabarĩra o ta ici no iratwarithio na mbere icigo-inĩ ingĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Wang'uru barabara ya ũraihu wa kilomita 30 no irathiĩ na mbere gwakwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Njicagwo Wainaina wa Kiarie. Uria wari muthikabu munene wa kanitha wa PCA Ndagĩtarĩ David Gĩthii nĩanĩrĩire itanya rĩa gũkahũranĩra gĩturwa kĩa ũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Gĩthii anĩrĩire itua rĩrĩ kanitha-inĩ wa El Gibor mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu na kwĩyongerera harĩ namba nene ya atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri arĩa manĩrĩire itanya rĩa gũkahũranĩra ũtongoria wa bũrũri mwaka ũkĩte. Harĩ ndũmĩrĩri yake augĩte nĩ akarongoreria na njĩra nene kũhũrana na ciĩko cia ungumania arĩ ta njĩra ya kũhukia tũrĩa nĩme arĩa makoretwo makiungumia kĩgĩna kĩrĩa kĩbatiĩ gũgĩteithia mũingĩ. Ndĩroka kũhoya kura kũrĩ Kenyans nĩgetha nduĩke president wa bũrũri ũyũ, na nĩ tondũ nĩ ngoretwo na mũrigo mũnene wa bũrũri ũyũ ndona ũrĩa andũ mahinyĩrĩirio nĩ maũndũ na ngaikara ndĩna kĩeha na gwĩthikĩra nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Na nĩkĩo ndĩronire angĩkorwo nĩ ũkwenda gũthiĩ kũhonokia mũndũ ũrona maĩ-inĩ tugacunga muhera ni undu wa gutukana kwa mbica icio. Tuhugukire riboti ningi kuma kaunti-inĩ ya Naikuru kuria makiria ma mĩciĩ 1,000 kuma itura ria Tulwet gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kuresoi ya Mohoro kaunti-inĩ ya Naikuru uri na gĩa kwĩrahĩra thutha wa thirikari ya kaunti ĩno kũrugũria irima ria maĩ matheru ria Tulwet. Nĩ tabarĩra ĩrĩa ĩhũthĩrĩte mũigana wa ciringi mirioni 3.4 na kuria maĩ maya makoretwo magĩtanywo gũkorwo makĩguna mũingĩ wa itura rĩrĩ. Maĩ itura-inĩ rĩrĩ ũkoretwo ũrĩ mũrigo mũnene kũrĩ mũingĩ na ona thengia ya irima rĩrĩ rĩa maĩ gũkorwo rĩenjetwo makĩria ma mĩaka 30 mĩhĩtũku, mũingĩ wa Tulwet ndũrĩ wa kunda maĩ kuma irima-inĩ rĩrĩ. Nĩgĩtangĩko rĩu kĩrĩkĩtie gũkinya mũthia thutha wa thirikari ya kaunti ya Naikuru kũgathĩka ciringi mirioni 3.4 harĩ waki wa ũtambũrũkia wa mĩberethi ya maĩ kuma irima-inĩ rĩrĩ, mĩberethi ĩrĩa ĩtambũrũkĩtie wariĩ wa kilomita 10. Kama county, we want also to identify or to isolate this as an example of a good community-run project. Akiaria icera-inĩ mwena wa Keringet, gavana wa kaunti ya Naikuru Lee Kenyanjui augĩte mĩciĩ 1,000 nĩyo ĩkũgunĩka na tabarĩra ĩno na kũrĩa eranĩire kũgacĩrithia ũtambia wa mĩberethi na kilomita ingĩ 3.5. Kama county, we want also to identify or to isolate this as an example of a good community-run project. Ukinyanĩria wa tabarĩra ĩno nĩ ũndũ wa mũkĩrĩtwo na Gathoni mũingĩ na atongoria a mwena ũyũ. Tunashukuru sana kwa ajili ya hii mradi ambaye mmetuchengea. Tunashukuru sana hata kwa piping ambaye imeenda mpaka shule ya Kapkwen, maji ilikuwa ichafika huko. Igũrũ rĩa tabarĩra ĩno ya maĩ, gavana nĩorĩtie mũingĩ gũcokereria na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa beniko, akiuga marĩ na mũbango wa kũrehe agũri ngũrani nĩguo kũgacĩrithia thogora wa mahũa maya. Lakini sasa tumeanza jitihada za kufufua mradi huu wa Pareto, and we have calculated na kuona within 1 acre you can get between 35 to 40,000 shillings in 1 month. Tũgĩtigana na icio,
Aikari a tauni ya Rumuruti makiria ria marutagira wira thoko-ini ya muingi ni maikitie mateta kumana na meikarire miuru wira-ini undu na wagi wa cioro. Mwandiki witu Bataru wa Mwangi ni arakiaraniria na onjoria ya na riu ndirenda tukorwo tukinyitanira nake imwe kwa imwe agitumenyithie hihi aikari aya maragiteta na njire kihana atia kana ni makionete mutongorio ungikorwo ukimategera matu. Bataru. Turakwamukira wega kuma guku mwena wa Rumuruti na tukite guku Rumuruti county-ini ya Laikipia nigetha twaranirie na ikari na aria marutagira wira thoko-ini ino ya tauni ya Rumuruti aria mokite na mateta matiganite kuma Kioro nginyagia gukorwo ati thoko ino ringi ndigiikarite na njira iria yagirire. Ningire twaranirie na andu matiganite aria makoragwo makirutira wira guku na nginya stage-ini iria ikoragwo hakuhi na haha thoko-ini ino na ingienda hi ututaririe ritwa riaku na ututaririe hi ni mathina mariku makoretwo kuo thiini wa thoko ino kana thiini wa tauni ino ya Rumuruti. Amaretwa jetao John Geshero nenishi amani wa Rumuruti matatu sector na tuli na challenge nene muno tondu nitukoretwo na andu maratugenera na andu marauma na nja counties no makinya Rumuruti meciretie ni mucii mutheru muno magakora gutire na cioro. Riu mundu aroka eumetie agikinya akoria ati ni handingirugama ukamuonereria no athire githaka-ini tondu gutire na cioro. Koguo twina challenge ni tungiuria thirikari itu ya county turore contact kirota giki kiheo emergency money nigetha gikorwo gikirika na andu magakorwo makiona services iria cibatie nigetha makiriha igoti magakorwo makiona mbeca ciao ni ciraruta wira. Thengiu muno. Thengiu muno. Ucio no muikari umwe kana umwe wa aria marutagira wira thiini wa gikaro giki kia Rumuruti na ingira twaranirie na madamu hanaki agwete ringi undu umwe kana maundu meri megie maundu maria makoretwo makimuhinyiriria. Ukwambiriria na ritwa no coke twire ile mambo ambayo ina labda iko challenge kwa wakati huu. Okay, mimi naitwa Winnie. The most challenging kitu nimepata ni vile nimelipishwa tax. Vile nalipa tax. Ile gari mimi naenda other markets. When the car is full nachajiwa 400. Nikifika no soko siku ikiwa nusu 200. Na even in other markets it's fair enough in a way that hiyo mzigo kama umekuja nayo leo ulipie tax, hiyo mzigo ikoshe kuisha, kesho sitalipishwa tax. But hapa the same mzigo naweza lipa tax the next day. Aya, ikiwa nusu kama leo nimekuja nayo ikiwa almost quarter, bado nimelipa kama mtu wa gari nusu. Na labda wewe ungetaka serikali ifanye nini? Ni jambo lipi ambalo ungetaka serikali ya Nderitu Muriithi iweze kukusaidia? Vile inaweza nisaidia mimi like a youth, it's not hapa tuko kwa sababu hatuna more options. Mimi as I told you earlier, I'm a graduate. Nimekuja hapa kwa sababu this is the better option nimeona badala ya kutamak. Sasa nikikuja hapa na need fair taxation and after paying tax nataka kuona value ya hiyo tax. Kama tukue na choo, sio ati wamama wanakuja hapa wanaenda kukojoa kwa vichaka, inaweza waletea mpaka infections. Si safe at all. Na kama ni hiyo taxing iangaliwe ikuwe fair juu utaniambia utakuja na mzigo iko full na mimi nusu tulipe the same tax. Hiyo nayo to me it's not fair at all. It's not. Okay, asante sana. Na acio ni aikari amwe ya guku aria marutagira wira thoko-ini ya Rumuruti na nginyagia stage area ri tauni-ini na Rumuruti makiuga ati magoti ni makoretwo makiambatira na matikoretwo ringi makiona uria hihi magoti macio magikoretwo magika. Koguo makahoya thirikari ya county ikorwo igika uria kwagirire nigetha mabata mao makorwo magikinyanirio. Kuma guku Rumuruti county ya Laikipia, ritwa riakwa ni Bataru wa Mwangi. Tugacokia ngatho muno makiria Bataru wa Mwangi ni kuteithiriria aikari acio na kumamurikira riboti iyo kana mateta mao na tugakihoka ni megukorwo magitangikirwo na rua ta uria kwahotekeka. Mihang'o barabara-ini ya Kangundo Road ni thararire utuko wi wothe thutha wa ndugamano kwiyumiria hari umomori wa nyumba na mabiacara mugunda-ini wa eka 2 uria uri na ndugamano gatagati ka aria makite na kambuni ya wendia wa mugunda ya Kiambu Dandora. Utuko wa gukia umuthi barabara-ini ya Kangundo Road thutha wa aikari amwe umoja 3 kumomorerwo biacara ciao na nyumba mugunda-ini wa eka 2 utuko wa gukia umuthi na gutigwo magitara hathara.
Omumori uyu ni utungiri uregani munene kuri ene biacara ici mang'ethanĩire na maabitha borithi na gwakia mĩaki barabara-inĩ gũkũ na tuturia nĩme magĩteithia na indo ciene. Watu wametuangaisha miaka mingi sana. Kila wakati tiga inakuja kubomoa, hatulali na watoto wetu na pia wanatupiga na tear gas, wamebomoa mara ya pili. Tunauliza serikali itatusaidia ama haitatusaidia? Tuonire thirikari yoka yamomorera andu kuria maikaraga biashara ciao factory cia haria na nitugwenda tuge atiri ithuĩ nitũĩ mĩgũnda ĩno nĩ aikari ya Morem makoretwo gũkũ kahinda karaihu. Kũringana na ene nyũmba ici mũgũnda ũyũ mendeirio nĩ bengi ya National Bank na thutha ũcio kambuni ĩmwe ya wendia wa mĩgũnda ĩkĩyumĩria kuga mũgũnda ũyũ nĩ wao. Angalia wenye maplot wamebomolewa, hizi maplot zote zimebomolewa za barabara. Wana makaratasi, they have not, na wanakuja usiku. Si wakuja mchana. Tuko na police post, wamekataa mpaka mheshimiwa wetu Theuri wote wamemkataa oda zake zote. Wanakuja kubomoa usiku, si wakuja mchana. Mũndũ ũmwe thutha wa kuona hathara ĩrĩa atũngirio nĩ aikirie barabara na kũrangwo nĩ rori na kuwa hau rĩu andũ aya makiuga kĩhoto kĩao nĩ kiunĩtwo amu marĩ na taito nginyanĩru na watho wa igoti ũrĩa ũtwarĩtwo. Andũ aya maheo taito ciao na ũhoro ũyũ wa kũmomorwo nĩ matinga maroko tuko twehererio. Maugĩte mbere ũmomori ũyũ kũhanĩka harĩ na mwonjoria ũmwe kĩũmbe wĩrĩga kũmoria mamwenderie ĩka ici igĩrĩ nĩguo ake nyũmba nene ya wonjoria na rĩenderio rĩa maguta no makĩrega. No nginya tũrũmĩrĩre watho. Angĩkorwo hena judgment na hena court order iheo gĩtĩo. Tondũ kũrĩ andũ maraka nginya kwene na kwĩna court order. Tũgakĩrigwo kaĩ thirikari ĩno ĩkĩroga mũndũ ũmwe. Atongoria mwena ũyũ nĩ makomithĩtio mũmori ũyũ gũkũ magĩkĩrĩra nganja andũ kũhobanĩrio ũtukũ na mũmori kũrũgamĩrwo nĩ maabitha borithi rĩu makĩũria thirikari gũtuithania ndeto ĩno na gũteithĩrĩria andũ aya. Nĩ twarigwo ithuĩ tũrĩ hau na nĩ tũroria mũgathe president witũ twendete Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nĩ twagũthurire twĩrutĩire tũgĩũkĩra kanini na kanene tũkũhe kura hĩndĩ ĩrĩa wahĩtagwo na wetũraira mũno kiuga jeshi tũtigakũrekia tũroria mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ũratũrekereria nĩkĩ. Mũgũnda ũyũ ũkoretwo na ndũgamano kwa ihinda rĩa mĩaka 30 ũrĩa nĩ wa mũigana wa ĩka 818 na ũrĩa nĩ matũra ma Umoja 3 Molem na Sosian no itua rĩa igoti riugĩte arĩa makĩte kũu nĩ wene amwe na taito nginyanĩru na mũgũnda mendeirio nĩ bengi ya National Bank. Tunauliza hiyo swali, serikali iko wapi? Na walituahidi watatupea taito. Ngĩribotera Kameme TV Mohoro Gitau, rĩtwa rĩakwa nĩ Nũngari wa Kamau. President Uhuru Kenyatta arĩ icera-inĩ rĩake rĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa arathiĩ na mbere na kũrugũria tabarĩra ngũrani cia ũthii wa na mbere. Ũmũthĩ Uhuru arĩ kaunti-inĩ ya Kilifi kũrĩa aratanywo kũheana taito cia mĩgũnda mwena wa Rabai. Ndĩrenda tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe, tũkorwo tũgĩthikĩrĩria mĩario ya gavana wa kaunti ya Kilifi Emerson Kingi ũrĩa ũraria kwa ihinda rĩrĩ. Give us that opportunity. We have done it and will continue doing it for the betterment of the lives of our coastal folk. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Gavana kwa ujumbe huo. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nikubalie nimwalike waziri wetu wa ardhi ili aweze kualika utuzungumzie na uweze kutoa hati miliki. Karibu waziri. Aya President niwe ukiri icera-inĩ rĩake mwena wa gĩcũa-inĩ kwa ihinda rĩrĩ arĩ kaunti-inĩ ya Kilifi kũrĩa aragĩthiĩ na mbere na kũrugũria tabarĩra itiganĩte. Ĩyo nĩ ĩmwe ya riboti kana mohoro marĩa tũgũkorwo tũgĩgũthagathagĩra na gũkũrehera thĩinĩ wa mohoro marĩa mekũrũmĩrĩra na marĩa megũkorwo makĩyumĩria mwena ũcio kana kaunti-inĩ ĩyo ya Kilifi thĩinĩ wa mohoro matũra-inĩ na mũtambuko witũ wa mohoro. Atumia mwena wa Laikipia ya rũgongo nĩ morĩtio kũhũraga riboti rĩrĩa manyamario na haro cia kĩmũciĩ nĩ athuri ao kona ciĩko nyingĩ cia kũnyamarania nĩ irathiĩ na mbere na kwĩyumĩria mwena ũyũ. O nĩ thutha wa ndeto kumbũka atĩ atumia aingĩ makoretwo makĩgirĩka rĩrĩ mahahamwo nĩ athuri ao mwena ũyũ kũrĩa meragĩrwo atĩ mangĩhũra riboti cia ndeto ici no matigĩrwo irumi nĩ athuri aya.
Akiaria mucemanio-ini wa muingi tauni-ini ya Aldodo, ACC wa Mkogodo ya irathiro Peter Ng'enyi augite atumia aingi makoretwo magithinika makirite kuria maheagwo mikana ya kumbura ndeto cia haro cia kimucii. Na kile kitu ambaye inatokeza sana ni kwamba wamama wetu bado wanadhulumiwa, wanapikwa na wanavumilia, wananyamasia. Na sisi kama serikali tumesema ya kwamba kulingana na sheria hakuna kudhulumu wamama. Wamama wamepewa empowerment. Wamepewa empowerment ya kwamba kama kuna changamoto zozote wanatakana kuripoti. Ng'enyi augite ona riria athuri maikara thi gucira ndeto ta ici matikuruhanagia atumia aria mahahamitwo na cira watuo faini iria yaiguithanirio iriagwo ni athuri aya uria weheirio atariho. Kuna wazee ambaye wanaenda kukula kesi au kukalia kesi. Na katika kukalia hiyo kesi, yule mama ambaye alidhulumiwa ambaye ni mlalamishi haitwi. Na ile kesi kikatwa, yule mama hakuna kitu anapewa. Ni wale wazee tu wamekula kesi na yule bwana yake ambaye wanaketi katika hiyo kikao. Inamaanisha kwamba mama hatakuwa na haki na hatakuwa na mtu ambaye anawakilisha yeye katika hiyo kesi. Na hiyo ni makosa kubwa sana kisheria. Kila mtu ana haki kusikizwa. Riu ni oretie macifo mwena uyu gutigirira gutire macira ta maya marathie na mbere na no muhaka thirikari ikuruhanio hari gutigirira ihoto cia aria mahamitwo ni ciakinyanirio na njira ya kiwatho. Mama ana haki zake kama Aya ndĩrenda tũkorwo tũgĩthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa President Uhuru Kenyatta araria na kũrĩa gĩtanyĩtwo kũrugũria tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Kilifi. Tũthikĩrĩrie mĩario ya President. Aya nĩ tũgũkorwo tũgĩkũnengereria mĩario ĩno nĩ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri aragĩthiĩ na mbere na kũrugũria tabarĩra itiganĩte kaunti-inĩ ya Kilifi. Hau kabere nĩ tũkũnyitanĩrire na gavana wa kaunti ĩno Emerson Kingi kũrĩa akĩnyitĩte ũgeni President. Ke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe. Siku ya leo tumekuja kuungana pamoja nanyi kwa shughuli hii ya kupeana title deeds ama vyeti vya kumiliki mashamba kwa wananchi wa hapa Rabai. Wenzangu, wakati nilichukua usukani wa taifa hili letu la Kenya, nilitoa ahadi na nikasema ya kwamba mimi sitakuwa kiongozi wa kuchochea, mimi sitakuwa kiongozi wa kupiganisha wananchi, lakini nikasema ya kwamba mimi nataka kuwa kiongozi ambaye ataweza kuleta suluhu kwa mambo tofauti tofauti ambayo ilikuwa inakumba taifa letu la Kenya. Kwa muda wa miaka mingi, swala la ardhi hapa pwani imekuwa swala ambayo imekuwa kidonda kwa siasa zetu hapa pwani na kwa siasa zetu taifa la Kenya, kupiganisha wananchi kati yao, lete mambo ya ukabila, lete mambo ya mauaji na mambo mengine mengi. Na ndipo nikasema ya kwamba mimi sitaendelea na swala la ardhi. Jukumu langu kama rais ni kulete jibu kwa hiyo swala. Kwa mtu kuwa na title deed ya pahali ambapo anaishi
yalete mambo mingi, kwa sababu ya kwanza ni mwisho ya ufukara, kwa sababu mtu anajua pahali ambapo anaishi hawezi aje kesho atimuliwe ama harakishwe na jina squatter lianze kutoka kwa midomo yetu. Tuwe sasa, ukisema wewe ni mwenyeji wa haki na unajivunia kwa sababu unajua pahali ambapo unaishi ni pako. Na ikiwa unajua pahali ambapo unaishi hakuna mtu anaweza kuja kesho kukutimua, ni kumaanisha utaanza safari ya kujijengea nyumba yako mzuri. Utaanza safari ya kulima ukijua ya kwamba unaweza upande mnazi wako ama mkorosho wako, ukijua ya kwamba kesho huko sio tu kupanda yale ambao unajua nikija kutimuliwa nitakuwa nimechukua maharago yangu, nimechukua mahindi yangu. Sasa unaweza kupanga shamba yako ukifikiria mbele na ukifikiria watoto wako na ukifikiria maisha ya mbele, kumaanisha ya kwamba badala ya kulete heshima kwa maisha ya wananchi, pia tumeanza safari ya kulete utajiri ndani ya maisha ya wananchi wetu. Na hiyo ndio umuhimu wa title deed. Leo hii tuko hapa kupatia wananchi karibu, nafikiri ni karibu 2,000 na kitu, 2,100, hiyo haki ya kusimama kama wananchi wenyeji kwa uhaki. Na pamoja na zile ambazo tulipatiana hapo awali, hizo sasa za kuja karibu vyeti almost I think 3,880, pamoja na zile zingine ambazo zitakuja mbele ya mwisho wa mwaka huu. Kumaanisha nini? Kumaanisha tukimaliza shughuli ambaye tuko naye, wananchi wa Rabai watakuwa wameshika mikononi mwao zaidi ya bilioni 4.2 billion itakuwa mikononi ya wananchi. Sasa swali ni vile gavana ameuliza, umepata sasa cheti chako, umesikia pesa ambaye imeingia kwa mikono yako. Hiyo pesa kupitia hiyo cheti utaitumia kuimarisha maisha yako, ama unagojewa upatiwe uende pale barabarani kwa wale wanagojea? Kwa sababu wanagojea uiuze pesa uchukue, ni kweli, lakini by December hiyo pesa umeenda umejinunulia suti mpya, umenunulia mama buibui mpya, watoto viatu, umeenda umesema mimi niko na karamu leo, mkuje msherehekee bahati yangu.
Mwingine ameambia mama ujivae tuaenda Mombasa raha tukatembee. Disemba ikifika, mjamaa anaangalia ameona amekosa, hana chochote. Ati sasa uende utafute pahali pengine uwe squatter. Nataka niwaambie hivi, hiyo sio njia ya kutumia ardhi. Tumia ardhi ujisaidie wewe, ujisaidie ama usaidie familia yako. Kama wataka chukua hiyo title, sasa unaweza kwenda kwa benki ukope kidogo uanze kujenga nyumba yako. Afadhali ujijengee pahali pa kuishi badala ya kwenda kutafuta raha na pesa ile ambayo umeuza shamba yako, kwa sababu raha itaisha. Lakini ukijijengea na ujikuze we mwenyewe, utakuwa na cha kufurahia hata miaka na miaka. Na Mwenyezi Mungu akisema wakati wako umefika, uwe umwachie mtoto naye chake cha kuanzisha maisha yake. Ama ni namna gani wenzangu? Na tukifanya hivyo, vile nilisema hapo awali, tumeanza barabara ya kulete dignity na kumaliza ufukara kati ya wananchi wa Pwani na Kenya kwa jumla. Kwa hivyo wenzangu, ombi langu ni muhifadhi hii vyeti, muzichunge. Wakina mama, nyinyi ndio hatari kwa kuchunga mali. Kiona mzee amechukua, jua ameiweka wapi. Mnaelewa nyinyi? Kama msielewi ni shauri yenu. Bwana ataenda kutafuta mwingine, aseme sasa ako na mali. Mjue ameweka wapi na muwe mnaishughulikia kila wakati kuuliza ile iko wapi. Watoto wangependa kujua. Niseme ya kwamba sio hapa peke yake Rabai ambaye tunaendelea kushughulikia. Tuashughulikia hii maneno katika sehemu zingine tofauti hapa Kilifi na kwingine Kenya. Nitaje chache, gavana ametaja zingine. Kuna program ambayo ya karibia kuisha kule upande ya Kwadomo huko na Munyenye phase 1, karibu titles zingine close to 1,000. Kuna settlement scheme ambayo tunaendelea Mwahera, Majenji, Mazrui land, Msabaa kule Malindi sub county, Indutani Nyika ya Kilifi South. Kuna ardhi nyingine ya Mazrui kule Takaungu, Kilifi North. Kuna adjudication nyingine inaenda hata hapa Rabai. Unasikia akisema mbele ya Disemba tutarudi tena na zingine. Na mambo haya nimeweza kutimiza kwa sababu tumeketi, hatujatupiana maneno na viongozi. Mimi niliambia viongozi tuketi. Hamna haja mpande ngazi ya stage munitusi. Karibuni tuketi tuongee. Pahali wazee ukaa, suluhisho yapatikana. Na nataka nishukuru viongozi wa Pwani kwa sababu walikubali na wakaitikia huo mwito na tukaweza tukakaa. Na sasa ndio sisi hawa ambao tumeweza kwa muda huo mchache ya kwanza kutoa zaidi ya titles 500,000 hapa Pwani, ya pili kutoa titles karibu
milioni 4.5 million. Imefika 5 sasa. 5 million titles Kenya mzima. Wakati serikali hizo zingine zote kwa miaka 50 kazi ya Kenya mzima ilikuwa 1.5 million titles. Kwa sababu tumeweza kukaa, kuheshimiana na kufanya kazi pamoja, serikali ya kitaifa, serikali ya county, viongozi wamechaguliwa, viongozi wajumbe, viongozi wa senator na viongozi wazee wa vijiji. Tumepata suluhu. Hata shida ile ilikuwa yasemekana ndiyo shida ambaye ilikuwa nzito zaidi ya Mazurui. Kutoka tupate uhuru ilikuwa sisi ni maskwota na hao hawapo. Mimi nikawaambia huwezi kusema hawapo. Tuwatafute. Tukatafutana. Tukaketi na wao, wewe gavana ulikuwa hapo. Kule Ikulu Mombasa tukajadiliana na mwishowe wakakubali ya kwamba twaweza tuongee, tutafute njia ya kumaliza na kufunga kazi hiyo. Mimi naamini ya kwamba mwezi wa 9 nitarudi hapa Pwani tena kuja kupatiana hakimiliki ambaye imesumbuana na wananchi wamesumbuana, wamechukiana kwa sababu ya ardhi, na kila mtu atoke hapo akiwa amefurahi. Mazurui familia yao wamefurahi, wananchi wamefurahi, na Kenya iweze isonge mbele. Hayo ndio tuwaweza timiza watu wakitulia na wakikaa pamoja. Kwa sababu shida ya Kenya ni mingi. Ni mingi. Na kutupiana maneno haitalete suluhu. Ni kulete watu pamoja. Na ndipo nakubaliana kikamilifu na yale ambaye gavana pia mwenyewe ametaja, ya kwamba tusiwe nchi ambayo tutachukua sheria mikononi mwetu. Ati hii shamba huyu atatoka kwa nguvu, huyu atafanya hivi, huyu nitaua, huyu nitamchukulia panga. La. Kwa yule mtu ambaye atafikiria atapata suluhu kwa barabara hiyo, ajue ya kwamba sheria zetu za Kenya husema ya kwamba ukiua mwenzako barabara yako ni moja peke yake, ni kinyonga. Na hiyo sio sheria ya Uhuru. Hiyo ni sheria ya taifa ambayo imeundwa na hawa wajumbe wako hapa. Tunaelewana? So mtu asifikirie anaweza kutumia excuse ya kwamba walikuwa wanapigania shamba, uue mwenzako. Wewe ukimuua uanze kuhesabu hata wewe siku zako, kwa sababu hata wewe utamfuata, muende mukapiganie huko mtakuwa mmepatana. Kama kuna suluhu, njooni tuongee. Njooni tujue ni namna gani. Huyu nani yako, makosa iko wapi, tupate barabara, tupate suluhu, tusonge mbele, tufurahiane, tuishi pamoja kwa amani. Si ni hivyo wenzangu? Na huo ndio mwenendo wangu mimi. Naona hapa tumeketi, mimi sijali kama huyu ni ODM, huyu ni nani. Hakuli ODM, mimi sikuli Jubilee. Tunakula jasho ya kazi hii ambayo tunafanya. Tunaelewana? Kwa hivyo wale ambao hawataki watu waje pamoja, hawa sio watu ambao wako na suluhu ya shida. Kwa sababu suluhu ya shida yatakikana uketi uongee. Siwezi kukaa hapo useme
Siwezi ongea na wewe, wewe ni Mkristo. Siwezi ongea na wewe, wewe ni Muislamu. Siwezi nikae na wewe, wewe sijui ni wa chama gani. Siwezi kukaa na wewe, sijui wewe ni mwanamke na sisi hatukai na wanawake. Tuheshimiane zote. Kura ni kura, inakuja na inaenda, tutabaki. Lakini lazima tutafute ile barabara ambayo itahakikisha ya kwamba viongozi wamekaa pamoja, waongea pamoja, watatua shida zao pamoja, na wanashirikiana kuleta Wakenya pamoja, lakini sio kutenganisha. Kwa sababu kutenganisha viongozi mwishowe ni kuleta vita kwa wananchi. Na sisi tunataka Kenya ya amani. Na hiyo ndiyo barabara, na waomba wenzangu tuipitie na muone yale ambaye yatabadilika. Leo hii tutatembea, unatoka Mombasa unaenda mpaka Bamba. Wimbo mlikuwa mnaimba miaka na miaka nenda, miaka nenda. Sasa unaenda Bamba, unatembelea wazazi na unarudi kazini Mariakani. Kweli ama sio kweli? Kweli ama sio kweli? Leo unatoka hapa Mazeras, unaenda kuona Governor Kilifi, unarudi hata mbele ya saa 6 kutafuta chakula ya mchana ukiwa umerudi. Ungeweza hiyo mbeleni? Ungeweza? Leo tuendelea kusambaza stima katika kila kona ya Kenya, ndio wananchi waweze kuanza biashara zao ndogo ndogo kule chini. Haya hayangekuweko. Wenzetu, utulivu ni kitu kikubwa, kwa sababu utulivu walete maendeleo. Leo hii tunaangalia viwanda. Viwanda vimekuja kwa sababu gani? Vimekuja kwa sababu kuna maendeleo ya barabara. Mbele ya barabara hii kiwanda iko hapa chini, ingekuweko? Ingekuweko? Si sasa ipo? Si ni vijana wa Rabai na kuingine hapa ambao wamepata na wameajiriwa huko? Isipokuwa sasa nasikia kwa sababu ya maendeleo, kwa sababu ya uongezefu ya viwanda mbali mbali, hapa Rabai mko na shida ya maji, si ndio? Lakini ni shida imesababishwa kwa sababu ya maendeleo. Sasa hakuna haja, nilipita hapa barabarani, nataka maji, nasema ni sawa, tutalete. Hamna taabu. Kwa sababu tuko na huu mradi wa mzima tu, kwa sababu shida mifereji iko chini. Shida ni kwa sababu Rabai imeanza kukua, viwanda imekuwa mingi, maji imekuwa kidogo, haitoshi. Sasa suluhu ni twende mzima, tuongeze hiyo phase 2, tuharakishe, ndio kuwe na maji ya kutosha upande wa wananchi na upande wa viwanda. Si ndio hivyo? Si hiyo ndio suluhu? Pole pole na unaona unapata jibu. Kila maendeleo inalete kitu kingine. Basi hata tukilete maji sasa labda itakuwa tunataka kitu kingine, sawa? Mahitaji haiishi, ama ni namna gani? Lakini tukitembea pamoja tutaweza pata suluhu, proper solution, si ndio? Kwa hivyo wenzangu, mimi sitaki nizidi hapo. Yangu ni kusema ya kwamba niko na furaha nikiwa nikiongea na wananchi ambao sasa wataanza kuwa matajiri in their own right, na kuwaomba watumie huo utajiri kujijenga. Tunaelewana? Kujijenga, sio kujenga tumbo, kujijenga kimtu, na mkifanya haya miaka michache, hii Rabai hata utajikuwa unajiuliza, naenda Mombasa kutafuta nini na kila chochote nataka iko hapa hapa. Naenda Nairobi kutafuta kazi, kwa nini? Viwanda viko hapa hapa. Hiyo ndiyo hiyo ndiyo furaha yetu,
kila kona ya Kenya ikijisikia ya kwamba hatujawachwa nyuma kimaendeleo, hatujawachwa nyuma kikazi, na tunahusishwa sisi wote kusukuma gurudumu ya taifa letu mbele. Ndipo nawaambianga nyinyi watu ya Rabai, nitawaambia mimi si tishwi na mtu waseme ile wanitukane. Ndio mimi nasema tunataka kupitisha hii BBI, ndio tuhakikishe hakuna mtu anaweza kuja kutoa yako hapa, kutoa ya ule pale. Kila mtu awe na haki yake, uwakilishi mwema. Tunaelewana? Ndio sauti ya kila Mkenya iwe ina maana pahali popote alipo. Kwa hayo machache na mengi, nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na inshallah mbele ya Disemba tuwe pamoja nanyi hapa tukipatia wenzenu wale ambao hawatamaliziwa leo, turudi hapa tuweze pia kuwapatia wenzenu haki yao, waweze kuendelea na maisha yao. Mungu na wabariki. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba kwa heshima na unyenyekevu ni kualike kuja chini viongozi wale wengine wote, tusalie kwenye jukwaa ili Mheshimiwa Rais aweze kutoa hati miliki. Viongozi wote wasalie kwenye jukwaa, Mheshimiwa Rais na gavana pamoja na mawaziri waweze. Ucio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ari icera-ini riake mwena wa gicua-ini kuria arathi na mbere na kuruguria tabarira itiganite, na kwa ihinda riri gukoragwo akiaria uria kuheana taito cia migunda kuri aikari a gicigo kia ubunge kia Rabai kaunti-ini ya Kilifi, kuria ekuheana taito makiria ma 2,100, na kwa ihinda riri aikari a gicua-ini ni marikitie kuheo taito nuthu milioni, na rungu rwa thirikari yake kana kumaririo irio tongorio uyu wa bururi ni Kenya ng'ima ni arikitie kuheana taito milioni 5. Ni riboti iria tugukuhinyiria na maria megukorwo makiyumiria mwena wa Kilifi kuria president akirikuo na hamwe na atongoria angi thiini wa bururi uyu. Tugukorwo tugikunengereria thiini wa mohoro maitu ma matura-ini na thiini wa mutamburuko wa mohoro. Gia na miaraho kwa miega. Njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, nake mutwathiriri na njira ya ciko etagwo Nyambura wa Musha. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Wekira deposit ya 900 towards kugura value added plot, then wa success